iyi ni imipaka tusesekaye ku mipaka muri Afurika hose mu majyaruguru iburasirazuba iburengerazuba amajyepfo no mu mutima wa Afurika ari rwo Rwanda. Birumvikana uyu ni perezida wa RUDA mu Rwanda hose. Birumvikana perezida nyaperezida Barafinda Sekikubo Fred, perezida w'akataraboneka, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Afurika kabiri USA 2, birumvikana the United States of Africa 2. Birumvikana tusesekaye ku mipaka dusuzuma ingingo ku yindi tureba niki cyakorwa kugira ngo imipaka tuyibyaze umusaruro, aho kugira ngo imipaka itubere ibisasu bya kirimbuzi bihitana abanyafrika, aho kugira ngo iyi mipaka ikomeze tubere amapingo ku maguru yacu y'abanyafrika, imipaka itubuza kugenderana. Birumvikana nje ndi ku yindi mipaka ariko hari uwundi munyamakuru uri ku yindi mipaka yo hirya, birumvikana n'abandi bari yo hirya ku mipaka itandukanye. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane kambanze noneho nerekeze kuri uru ruhande hari mikoro nini y'abaruda, hanyuma nibarize uriya murudu uri kuri iriya mipaka yo hirya iriya, aho ndi bugere nimugoroba, hanyuma mbwere situwasiyo uko bihagaze noneho n'icyo abivugaho nuko abibona n'imiterere yabyo n'ingamba zafatwa, mbese muri make we uko abibona n'icyakorwa. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane kambanze mutunge mikoro ya RUDA kuko ari ndende cyane, niyo yaba ari Kenya irahagera, yaba ari South Africa iyi mikoro ni ndende irahagera, yaba muri Misiri irahagera, yaba Somalia irahagera, hose muri make mikoro ya RUDA ni ndende. RUDA ni Rwanda Revolutionary United Democratic Advances for 200 Good Many Causes, ni ishaka nyarwanda riharanira ubumwe bw'abanyarwanda muri demokarasi yihuse, irihuta yihuta igera ku mipaka hirya no hino muri Afurika yose tuyikuremo kuko ni amapingo muri Afurika. Yego mikoro ndayibatunze. Ndabumva cyane. Ahandi ni hagati y'umupaka w'igihugu cya Uganda ndetse n'igihugu cya Kenya, ariko aho nagezeyo mvuye mu gihugu cyanjye cy'u Rwanda, nyura aho bita Cyanika nkomeza mu Bugande. Ariko icyo nakubwira perezida, narabonye cyane kwambuka kuri uwo mupaka byari ibintu bidasanzwe, gusa nuko abaruda tugira uko tugenda nyine kudasanzwe, ariko ku bundi buryo bwo ntago byoroshye. Rero kuri uwo mupaka wa Cyanika nabashije kubona byinshi cyane, ibibazo bikomeye cyane, aho abanyarwanda badashobora kwambuka ngo bajye mu Bugande, aho n'abagande nabo kuza mu Rwanda ubona ko bari kwikandagira, ni ikibazo bamwe bahinzeyo bari guhomba byinshi. Noneho icyo shaka kuvuga iyo mipaka yaba yarafunzwe. Mu bigaragara iyo mipaka irafunzwe kuko nta munyarwanda wemereye kwambuka ngo ajye kugira ibyo akorera hakurya mu Bugande. Nagezeyo ndakubwira ko kwambuka byari bikomeye cyane, gusa nuko babonye ndi umuruda nkatambuka nemye. Birumvikana uwo ninde wakoze mu mbarutso afunga imipaka hano muri Afurika? Twe turaharanira ko imipaka ivamo n'abandi baraharanira kuyifunga, abo ni bande? Uwo ninde wakomye mu mbarutso? Ni kuruhe ruhande rwafunze imipaka mu ikubitiro? Ni hakurya ni hakuno? Nabashije kuganira na bamwe mu baturage baho, bakatubwira ko hagiye haba inama nyinshi zitandukanye, ubuyobozi bwagiye bubasaba kenshi ko imipaka batagomba kwambuka ngo bajye mu Bugande. Ko haba ubuyobozi bw'impande zombi, ni kuruhe ruhande? Ubwo buyobozi nubwo kuruhe ruhande? Ni hakurya Uganda cyangwa Kenya cyangwa Tanzania cyangwa Rwanda cyangwa Burundi cyangwa Kongo? Ni hehe? Ni Tanzania? Ni hehe? Abo ni bande basabye imipaka kwifungwa, abaturage bareke kwambukirana kugenderana? Usanga ko ayo mapingo akomeza kuba ku banyafrika. Uwo ninde ukomeza kuboha amaguru y'abanyafrika? Birumvikana uko urumva ko nambukana rindi mu Rwanda, naganiraga n'abanyarwanda batuye Cyanika, aho ni ku mupaka uhuza u Rwanda n'igihugu cya Uganda, ni mu majyaruguru y'u Rwanda, ni naho bita mu Ruhengeri.
ubwo ngubwo niho wambuka. Ari abaturage barambazaga abaturage nk'ababwira ndajya mu Uganda, batireka ntago uri bwambuke kuko hari abashinzwe umutekano batandukanye, hari ba daso, polisi ndetse n'ingabo z'igihugu, bose barahari mu rwego rwo kugira ngo bakumire abantu be kwambuka bajya hakurya, kuko bavuga ko hari ingaruka zitari nziza ku muntu wambuka ukajyayo, bikagira n'ingaruka ariko no ku baturage bari mu Rwanda bahinzeyo. Ariko ikibazo nyamukuru gihari ni iki muntu washinze imipaka yaragamije iki? Ese yarazi ko izi ngaruka zizabaho? Ese kuki abantu bagumije kubona ko iyo mipaka irimo ikagumishwamo? Ese ko abanyafrika turi bamwe, kuki tugomeza kugira ibyo bibazo? Hagati aho nakomeza kugira ngo mvire kuri kino kibazo cyarimwe, ahandi kuri umupaka wa Uganda na Kenya hari naho ikibindi kibazo gikomeye cyane, kuko urebye ma business hakorerwa, urebye umwanya abantu bamara kuri icyo nakuta za gasutamo kugira ngo ibicuruzwa byambukwe basaka bapima, usanga ari ibintu birebire cyane bidindiza iterambere ry'abanyafrika. Ni byinshi mu kujya gusuzuma ibyangombwa by'abambuka by'abaza, bigenda biboneka no mu yindi mipaka yindi nagiye mbona, nabyo biri kugenda bidindiza iterambere ku buryo bukomeye cyane, kuko hamwe bakubaza za visa cyangwa se passport, ugasanga biri kugenda bidindiza iterambere, mu gihe umuntu yakagombye kugenda agakora business ye mu kindi gihugu akagaruka mu buryo bwihuse agakomeza. Ibyo biri kugenda bidindiza igihugu cyane cya Afrika. Ngira ngo nkawe mwarimu mpuzamahanga, niba wagira impungenge umara ku bantu bateraniye hano, kuko barahari benshi, kuko nababwiye ko ndi buhabwe ijambo n'abari n'umuyobozi wa RUDA, nabo gira icyo bagezaho kugira ngo bagira icyizere cy'uko ibintu bishobora gukemuka, kuko babona nabyo ari ibigoye, bishobora niba bagira icyizere ko bizahinduka ibigori. Murakoze, mwagira icyo mubabwiraho. Okay, murakoze cyane. Nkanjye perezida wa RUDA mu Rwanda, East Africa na Africa n'isi yose, birumvikana imipaka ahantu yagiye iba n'ahantu iherereye. Hari imipaka ku bibuga by'indege, aho nahasesekaye naho, birumvikana. Hari imipaka ku butaka hirya no hino, imipaka izengurutse buri gihugu. Hari imipaka noneho iri no ku mazi, aho hose twahazengurutse. Ariko noneho bari gufungira imipaka abaturage, yaba iyo ku mazi yaba iyo ku butaka. Ariko abo bategetsi bo bisigiyeho imipaka yo ku kibuga cy'indege, ibibuga by'indege. Bo baraguruka bakagenda bagahaha mu mahanga, bakazenguruka amahanga, bakabuza abaturage ngo bo ntibagenderane, ntibambuke imipaka. Ibyo si uturya abarezi, ni ugushuka abaturage. Bo bafunga imipaka yo ku butaka no ku mazi, bo imipaka yo mu kirere ntibayifunge ngo nabo bareke kugenda bagume imbere mu gihugu. Kuki bashuka abaturage? Bo bisigiramo imipaka yo mu kirere rero, indege zikaguruka bakazenguruka isi yose. Kubera iki? Twe abaruda n'abarudakazi n'uturuda duto tutarafatirangamo, turi hirya no hino ku isi, kandi imirimo yose twerekezeho amaboko, tuyikorana umwete, tushishikaye amanywa n'amajoro, amasaha 24, tugenzura akantu ku kandi, intambwe ku yindi. Ibyo birya abarezi, abo bigira inyaryenge, bakabuza abandi ntibagenderane iyo mipaka. Nimba babona ko ari mibi, kuki byatihutiye kuyikuramo? Umufirika asigara ari umufirika, nimba atari urwango ruburi hagati y'abantu. Ninzika n'urwango, n'ukwikubiraho ibintu, n'ukwigwizaho ibintu, n'ikandamiza, n'ibimenyetso by'ingoma z'igitugu, gutegekesha akaboko k'icyuma, kuvutsa abagenzi bawe ibyiza byo hakurya no hakuno, utagerayo ngo nawe ubimenye ubibone, kwigwizaho ibyo hakuno yihererana abaturage, abamareho ibyabo, yigwizeho ibya rubanda, abagire abakene abahanya bagera igihe bamusabe kujya mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe. Ibyo ntibibaho, ntibikwiriye. Abanyafrika twese dukuremo imipaka ku muvuduko, speed and diplomacy. Imipaka nimba yarashinzwe na ba mukerarugendo barigendeye, kuki ikomeze guhemberwa n'aba ngaba bari kuyitwaza?
bamara abanyafurika bo baragenda bakanyura ku mipaka yo mu kirere bakigurukira bakagenda bagahaha ibyeza mu mahanga bahahishije iyo misoro y'abanyafurika, hanyuma barangiza baza bakijuta ibindi bakamena mu ngarani, ubundi bakabuza abaturage kunyura kuri iyo mipaka yo ku butaka no ku mazi. Ibyo ntibikwiriye, birumvikana, ibyo ni ibiryabarezi. Twe turaje imipaka yaba iyo ku butaka yaba iyo mu kirere yaba iyo mu buvumo nayo irahari. Tugomba gufungura iyo mipaka yose niyo mu kirere, abantu bakagenderana, iyo Afurika ikaba imwe, yaba iyo mipaka ya Busia kuri Kenya na Uganda, yaba iriya Tanzania mutukura hose, yaba iyi mipaka yose ihana imbibi n'u Rwanda, ihana imbibi n'u Burundi bwose, ihana imbibi na Tanzania yose, yaba imipaka ihana imbibi na Uganda hose na Sudani y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo, yaba Misiri, imipaka yose hana n'igihugu cya Misiri, Ethiopia birumvikana, Somalia hose, South Africa, Zimbabwe, Angola birumvikana, namwe muri bwongereho iyindi. Imipaka ahiva yose kagera yashinzwe mu 1884 igomba kuvamo gukurwamo, hanyuma abanyafurika bagatura aho bashaka bakagenderana, hanyuma iterambere rikuzuzanya, twese tugasangira kabisi n'agahiye. Hehe n'izo ntambara zamaraga abanyafurika zihemberwa n'iyo mipaka basize inyuma, none ugasanga ubucuruzi buri hagati y'ibitwaro bya kirimbuzi biva hakurya biza hakuno bimara abanyafurika, ugasanga ibyo ntibikwiriye. So ayo masoko rero yahemberwaga n'iyo mipaka agiye gupfa akurwemo, hanyuma tushobore kubana neza abanyafurika twese, nta mipaka ikomeje kubamo muri Afurika. Noneho usange iterambere ribirya bose apana kuri bamwe, noneho uwo mutekano muke wabaga muri Afurika ushire, none tugira umutekano usesuye wa bose, imari n'abantu bagenderane amanywa n'amajoro, inganda zitera imbere, ahari imipaka tuhubaka amashuri, amavuriro, amasoko n'amasoko y'ibikorwa remezo n'iterambere, inganda za gari ya moshi zose, ibigo bya kaminuza, inganda zikora ibikomeye n'ibyoroheje, soft industries and hard industries, birumvikana ibibuga by'indege byose bizubakwe aho ngaho hari imipaka. Muri Afurika hose imipaka ikurwemo, noneho hose hajye harushaho kora amanywa n'amajoro, habe inganda, habe ibikorwa by'iterambere n'umutekano, ubumwe bw'abanyafurika rizabe ari ryo zingiro rya byose. Inganda zitereretse nizoroheje zikora amasaha 24, noneho amabanka aho ngaho, birumvikana ibitaro bikuru aho ngaho, amashuri abanza n'ayisumbuye makuru na za kaminuza aho ngaho, amasoko ya kijyambere, amagorofa maremare, amahoteli agezweho, ahari imipaka hose muri Afurika tubariho twubaka ibyo bikorwa remezo, izaba ari imijyi y'amateka, ibigo bya ba mukerarugendo, aho rizaba izingiro, ba mukerarugendo bo hafi n'abakure bose bajye bazaho barebe icyari imipaka, ko noneho ariho izingiro ry'ubukungu riherereye, kandi rya bose apana ryabamwe. Abo banyapolitike bafashe imipaka bakayigira imitungo yabo bwite, noneho